One na po ka Tourism Department, ki officer na po ka District Administration, ki EDC, ki Assistant Commissioner. Hagasngi khat platarik ubnai risau arja arposau kasnong Markham kalayo yo maunong rim benjnai ka Surok babha shakajaga jongkai Laitmurok knang ban kring ki nongwan jongkai perthei ban pet yakmat ikajing itenat jong kamariang yo maunong rim kenik Surok la pli de menteri katna tourism jong sorkar jala ba polling do ka ban penya so shdu Laitmurok Markham viewpoint kabala arkulur tam La sendran nang menteri ketna dele kai ba Shakliar Warjri kum sembut kong san ha kajing dan lang ki he opsar jong ka district ki rang ba shnong ki nong kit kam ka kurling do Nonglait ki nong hi kai ki khena skol bat ki we ki bala sha khot sngo bha uba pol ula ai ka jing khoble bakar pang ya kurling do Nonglait ka bala ai ka jaka banirap kan ti we ka ne ka dong ka than ha ki kam sngo kai per thei bat ula kan tu ru ban bu sa ki we ki jing pen bernya ban khreng ki nong wan sngo kai per thei Ula pentip bro balamang pisa hadu arpsan klur tingka na ka PMGSY ban shnai ka Surok ban penya so ya ka Soyong ka East Khasi Hills shadu Paryong ka East and West Khasi Hills ka than Markham kala paunam pha ha kini kisngi na ka jing itnat ba ka jing bu jing sat bakar pang kamariang ha ka bakar latap da ka jing jengam ringkat ki them bat kilum ban krieng bat penyak mat ye ki khmat bat penthanda ka jabeng ka bakhya jong uprio Lingba ka jingpen phai ka Surok ka nang kring shu shu igi Nonglait ka shkani ka than bat kan ni kan tiu ya ka yo ka kot jong ki nong shong shnong Mr. Tourism Hasan nang yei dai Minister of Sport Sabha banya thap ting Ka success story ka khana jinjok jong ka tourism hari ni jala rujuni dina so ngalong wadan bok bandan pleng jong pi kham tam ba kadai ka wei ka kurling do Nonglait ka ba ka jingdon jong ka khindau ka jong pi kalak palat ya kalai pu arajar eka mo na bertaban develop ban kintiu ya ka tourism hari ni ka than ki chongpi don shibur ya activities ki ba phila ban le la kadai aga adventure sports la kadai aga ba ki break in one ban track banyak ini ki tupia ki ba PI mene la pipu le seki kulai yang ni te kalau long berbun mah kini riam cowboy ini ya serum sedeng kaki kulai ada di kasi sodong tung dulu di kakubor kapa sultanat kelong ba dada PI bagian pli mentan yang mau nongrim amdade umau ba ne ba sijaka Henry kapan ne hi kedai kani ke siti ke pangawara daladi ban penbena ba lingba jong ka sorkar meglia baketna tourism ni ladep ban sanction ya kepisa ke balong ar krur nriulat kendai pupra hajar paspa hakendai tingka kurutam na ka benda kani ka approach route penyo pembet pembiang ya ke Surok hadu bagi turis kita ngawan jengo kina berpoi ha udi suntai lu kembali jupi khiabha na benda kani ka kam lay kedua ngabun pun sin but hakijing yai but di jungi ngalak kular bangin pendap bat ngin penle di kadi ke approach route kakum ke kerteng lu kalong Laitmurok tengah so mentara janmi tem dei shoot ang Laitmurok la dei ru Lait Surok namar di Lait Surok ndei tang hang ni kan dei saudong jong kani Esdong kapan penyesno nadu Soyong shadu Paryong ila yo ru ya ka sanction
crore PMGSY. Kambiang tambang chia thap kdi dan kam kong san sa kajing ya ai kdi lang bagi project kin long ki bejok. So when I could play ya ka kurling do Nonglait kaba terpau shisha ya kajing krau kajing he Mynsiem mine kirwai gitu gi kena namau kelai snong ba huping narang kemau alek ban kren ha ka youth Sunday sate semau kelai bilong ka kur kabahe tang ha kajing pun pat dari kabahe aru ka Mynsiem kibabun te ha kajak merijungi yatan don kiba nakajing lap dengan simet kidon ki para majan kibang yasa ngencuang omat penhe Surok kiba itu kena sepang ka Markham lingba kene ke internet haka ni kabang on the digital age asurnat penwan preng jongpi nama ginang persang ban penyiar ya ka tourism map jong kejala Meghalaya dan asli menta vice president jong dari India ulawan hari ni kejala jongi bat kejikran keju wong dara kadi bendon ke way ke engine ke penyak ya ke Meghalaya syakmat kadi kakam semua partai kadi ke tourism Yilong kari kabau play ulah kerku kerpang. Dah ke jingyalang mencisni bengi kedua cultural program bat vice president. Huwei officer bau Dana Mumbai bat yuthu iki parlok ki jong bawan jengo ya ke Meghalaya. Wong tang kajing jerngam jong kamarian kalak biang balada pipang kikmat pinyok kia kata kedai ka Meghalaya kiparlok kiba ngai kendu haswa bikinwan seselong dikeli kiong hidon Bunteli di 5-star hotel nong minda bun ngila edon ni Henry apa piat pieng haki lum bak kitenta kijongi pinnomi i 5 stars hanya 7 stars pet chasin beneng i lagi spak lagi keluar. Tiang ina dangilit seselong dangilit seseorang ke isi ke don ne ngong kat haba pieng ha Meghalaya ka partai baro ke dei ke way ke natural isi ke baye ba. Kata ke dei ka spak ba ke jungi. Kaba ni snow benut ban ong kalong bangilong geri kaba rius pa Henry kinong shong di beduk mat day stang ubriu ubam biang kabor perkat uban shong halor jong kapar kesiar bat ud pada buhak serdap di kapatlun man kesni Yimla benong bagi rius pak kemariang Henry ngiduk ngikedu lagi yang kisah kijungi nak kata kadau ke jubab ke masyai ke way nagilat kilenti ban play ban kentat ia kejing duk kejing kerdu bat ban penlong ia keri kijungi kapat kiyo syuprang ni don kam ya kejing ya tray rengkap ublay ulat he
kat ni kajing keli kalau mangi pada ginte sakat no ngapan kemau perlu kibun kicing elang ika prime minister jo dari Israel Golda Meir apala keli ka bidon ayu kum kari bapine bisa iklai tadu benta ko ngingin don ayu ar nakalai benta jo ke Israel kadai ka rishiap karep karyang ngimdon marpok do ngimdon ketum tetap ngimdon tanggawe ke ngimdon kespak ke jungi mat kata kadai Hebrew jungi inong syom shnong jungi nakwa bukan poi keski bamangiru inong bakat ni ulai ulak kerku kerpang ya gani gari ke jungi ay pamangiru ginyas no tilang bat kimati jung ulai lingba ki kam ki jungi Hebrew kibeyo i tang na ki reels aki internet lala penyuhi iki kram gijongi kibahadu live ho kilometer ya kerta ke jong ke partai geological age kawangi tip kum ke Megalian age lanyo ya ka la itu ke partai kimarep kijongi usunrai usotrun kilapai syakeleng jong ke partai Mata kapoi sakapali ke jong pihang ni kum ka shnong hang ni Markham isnong ki marjan baro kum ka mauthat kerajaan constituency wa mapiru kinyepe syakani kaba ka sektor rane ka benta kaba klandu kaba ladang yetre sitam kanom dan ka wei ka yeng ru kaban sadok limba ka tourism let sora Hebrew ha kajing ya nyom jongki visitors Nonglait jungot ki hapan IY Hebrew kintia wat haki petrol pump bro ki kamai mau lenong ngai kendu ya kirang ba shnong yongi ngila biang kayo kakot ke jongi nyim don kam ban pechu shoy